Kardom Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arju Ponikha Karbi Anglong SP ahin pen kedam tang mukul kathar alam ki aputhak pherang ke amai kang nipon Mukul kathar Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Klembang Phu kedam tang arni atipi aphan arenga hu ke paso aputhak alam thela pen aronre pen hele pen ke ap alam hoi ki pi ateng pen Karbi Anglong SP atum lam hoi deng ponsi jangmi poni phaing korapli arni SP pen klardak alam thi deng ponlu Mukul kathar ahem sitami raikom saikya tum damsi ritarlip damlu lapen ke ap tekang ahele amu lapen ahele sitami raikom saikya tum chepari deng pon longlu sitami mukul kathar abangki dakke avisi Guwahati rong sopi malom kat etlasi alanglia phan ritarlip pon bomlo pusi pherang ke amai along pen Karbi Anglong SP lamthi chepaklang pon News Desk Report Karbi Anglong News আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে যোৱা 22 তাৰিখে মুকুল কাথাৰ তেখেত সেক্ৰেটাৰী কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ সেক্ৰেটাৰী তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দিছিলে চেংপি তেৰংপি নামৰ এগৰাকী মহিলা তেখেতৰে সিষ্টাৰ ইন ল যে তেখেতক এছল্ট কৰা বুলি সেই সম্বন্ধে 22 তাৰিখে এখন এজাহাৰ পাই আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছো আৰু এই গোচৰ তদন্ত চলি থকা অৱস্থাতে সিদিনাই সন্ধিয়া অলপ দেৰিকে মুকুল কাথাৰে তেখেতৰ নিজৰ ইন লজৰ ঘৰত গৈ এটা ইনসিডেন্ট কৰা বুলি খবৰ পোৱা যায় আৰু তেখেতে গৈ তাত তেখেতৰ ওয়াইফে সেই সম্বন্ধে যোৱাকালি এখন এফআইআৰ আমাক দিয়ে তেখেতৰ ওয়াইফৰ নাম হ'ল লিণ্ডা লিন তেৰংপি আৰু এই দুইটা গোচৰ প্ৰথম গোচৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি সিদিনাই নিশা মুকুল কাথাৰৰ ঘৰত আমি তেখেতক সাৰ্চ কৰিবলৈ যোৱা হয় কিন্তু তেখেত ইতিমধ্যে ঘৰত নাছিলে তেখেত নতো তেখেতৰ ঘৰ সাৰ্চ কৰা হ'ল আৰু গম পোৱা গ'ল যে তেখেত ডিফুত বৰ্তমান নাই তাৰ পিছত আমি বেলেগ বেলেগ খবৰ লগাই গম পালো যে তেখেত গুৱাহাটী ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা ডিফুৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু আমি তেখেতক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিছো আৰু যিটো তেখেতে ৰিভলভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেখেতে ফায়াৰ কৰিছিল সেই ৰিভলভাৰটো আমি ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছো তেখেতৰ ঘৰত আমি পাইছো উদ্ধাৰ কৰিছো আৰু তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু কিবা ইয়াৰ বিগত অনাগত সময়ত কিবা যদি নতুন তথ্য আহে আমি আপোনালোকক জনাম তেখেতে ঘৈণীয়েকে তেখেতক মিসবিহেভ কৰা বুলি দিছে আৰু এটা ফায়াৰ কৰা বুলি দিছে এক এজাহাৰ নাই কোৱা নাই ইন্টিমিডেট কৰা বুলি কৈছে এছল্ট ফিজিক্যালি কৰা নাই ইন্টিমিডেট কৰা বুলি কৈছে আৰু এক ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰিছে মাটিত আৰু ফায়াৰ বুলেটটো তেওঁৰ সিস্টাৰ ইন ল এছল্ট কৰিছে বুলি কৈছে গাড়ী হয় এই গোচৰ ৰুজু হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আপোনাৰ ডিপু পিএছ কেছ নম্বৰ 43/23 আন্ডাৰ সেকশন 341 323 506 আইপিসি আৰু যিটো পিছৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে হেতু ডিপু পিএছ কেছ নম্বৰ 44 আন্ডাৰ 44/23 আন্ডাৰ সেকশন 447 294A 506 IPC read with section 25 1A/27 Arms Act Sukhanjana long ahir ing tangrak pen kulat mekeju pangjer thang Jangmi poni phaing korapli arni kang sampor phai plira achitem apor malom Bukajan police station ke parlo Sukhanjan along Bank of Baroda akung along kedo akulat doan angton pen kopi koson pen ni ahir ing tangrak pen mekeju pangjer pon thang anpin Assam Fire Brigade Humni, Nagaland Fire Brigade Humni Vanlo, Kadokawi Fire Brigade Humplipen, Me Pamebji Apan Bor Ilo, Bonsita Me Kecho Ahir Kang Tangrak Ajok Me Kecho Bangjer Pon Thanglo. Birta Kirib Dun Bom Aporahud Anki, Hum ko an akulat si Me Kecho Lone, Lapen ko an ahor muhortar, Tangka Kanohok Ponlone Angton Alam, Long Pon Pilan. Tarpung Mendor Singh Tobi, Bukajan Pen, Sarkurube, Karbi Anglong News.
Sipang Sangyat Hanatang Agami bang Anda nila lang mga sinaw sana Ulit sa kitong mga libong lang Sipang Sogi na ito mga kitong mo Sudat sa kanong kitong kitong mo Nung may may kitong mo mga kitong ko yun Na itong kitong mo Na Sipang Sogi na hebo lang Hindi lang ulit Kakapansin nila Itong kumagin na ito lang mga ito Helmet cukup lang, kung natin yung helmet cukup lang ako yun, no siya, ikaw, dali ho niya may ano, kami nakatali, helmet cukup lang, kami na helmet cukup lang, kung natin yung kasi kung kenggo ba kasi, parang ito rin kung natin yung আপনি নাম কি আছে আপনার আপনার ঘর হয় না এটা আপনার দোকান ঘর দোকান আছে রে ভাই দোকান আছে সেনামি মেন আছে জয় ভাই কোন আছে সেনামি lapuno hindi mo na kung kung na kung kadiang mo marat otomat konsir kecari atong kamera atong makan kilang kunji na pay kecari di panse itong bacini sa camera person sa irong pila lang panipaklay pansin di kana tay pansin Rong hang rong bong rong arak along ingdeng kep rong phar pinpo karchu arani ketalon pon West Karbi Anglong rong arak hamren along ingdeng kep rong phar pinpo karchu rong bong sokthon arani ketalon pon Bang suamai kachari pon amai phu hemari rong phar ahin pen lapen bang suamai along kachitong dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo rong phar Socheng Constituency MSC Het Sing rong phar lapen ongdung apin po atum chetong dun Lapen aluhi alam the along EM Surjo rong phar kaning jepon ke is anat aron abangki jinthong lapen rong khang aso pusi chethan ponu Lapen alangli tumke roni vet kleng rong phar lapen buraso rong phar aro anchot pusi pachini pon Bon sitami rong phar atumta dengke thomdu rong phar khanalong rong phar senot lapen rong phar lindok andu Ini tung Karbi, hey, isia yutang barim, lalu apa? Rombang sokong tu. Kalau angbong ini tung masa yutang bangke, ini tung orang phal ban orang phal sorte le katine kali. Ini tung Karbi ku phok Karbi ku haru ku suri pistame itu katine tang yutang. Hinak, kue pipu stamina itu matalo. Labang soal jutang, stamina itu pereng kontuna, asu jutang kontuna. Labang so katar lip pen, jute itu Karbi, karbak angbong, antu stamina pacini tuna. Asal buta kamatha, labang so atemang, pesini itu labang so jutang mungkin. Jangan itu beri bom mabok, lemon mabok. Konsep pinian Ustame an bekeng dari kangli kang terapo hut ustame ni tu uri ustame si patung pono dan non itu plang along ustame itu unan bori jusan kan ustame rasa asanya sendeng pon bom ni labang so aku thang long ustame no tu bekeng lok pani tu makol te muti apa kau bayar Ustami kenuri lo, langsung along Ustami nang cerap nang cetu, alir acam, alon binon nang pedunjuk bukan ning hepen sih, jadi Karbi Karbi lo lah orang Pasir rumah mai puluh isapan, jadi kardon paju sih. Lokhiram Timung Assam Gramin Vikas Bank Manja Branch Manager Aphan Transfer Feed Ajok Ratatum Kachisongpon Jangmi poni phain korapli arni Diphu Assam Gramin Vikas Bank Head Branch along Ongdong Aratatum Chingrum si Assam Gramin Vikas Bank Manja Branch Manager Lokhiram Timung Aphan Puthot Manja Branch along si Manager Pedu Thunangji pu akemang pen Ongdong Aratatum Chetong si Kachoningri alo RM Aphan Kipidam Lokhiram Timung Aphan Ratatum aning kachethe ajok kheroni manja borjan longit rong plimplam dilai disobai lapen ongdung area atum anda alangli phan ning kachethe ajok si manja a branch along si dodun bomlu Lokhiram Timung alangli aphan cheklo jon trok an pedolong chotsi akaprek adim transfer fit ajok rat atum aning kang samsi dokok ason si theklong athe inut branch manager aron ateng pen puloti ningkan ke thom an dolong sita cheklo jon trok pen transfer fit ajok head branch along tami wangnang kok lupu
lasi alang dia tum ka choning rithu abangke ningkan ke thompe do deta ningkan hini an ke pedo nangji pusi choning ripon laben Karbi Anglong Autonomous Council si yama phanta nangrab don bek tha puta ka choning ri pedupon kali pulotang te manja brancha longke do anatumta PMAY job card pen danglop chethan lapsi SBI alongsi damrong poputa pachinipon lasi alang li tum ke pachini pon atengke bang akhe atum manager nang man lote kachenek pen chenglo lo tami insek pilap titi pulapen account tami ingpu piperek titi lapen arlo sita palut long lede titi lasi lokhiram timung alang li khe aphan kaching thon ke the ajokra datum tami alang li aphan si puthot manja branch manager pedo longvek nangji pusi hang thiblu akha prek aphan ke khroy donde pusi khoya sing be dara sing ingtia tum pen pachini pon nili kadrom piglo la sipini nili tum ladak langpi je aham bharat langpi dangge long nangkhok la asam barin ka salong ni tum isi protest ki bang aputha alam the bang la pen lo ili tum rong rupen ili tum kam choklem chudam stami alang li ki klem mi pik la so ke thek long si alang li non timung saraphan lukhiram timung alang li phansi manja branch pen transfer padam di polisi tami li tum kadu weta chidon de la si alang liphan pachidu thoji phansi li tum protest athi li tum pinik kilang silet balason palam kali bang kaprek phan pawang we ke athi li karbi tum ke kisuman karbi okhomia lam ke the do la si li karbi jan bote kinang sot kadu weta karju thek la si bang kaprek bang bote ili tum karbi tum ke thek ti side la si ni tum ba kadu weta chidon sarlo la si la so timung saraphan bang ku padu thip nang populo la si ni tum chedon de la si kadu binang tum ta putha kon chedon de ka pre de la si ni tum la lang ni phansi pachidu thot busi chuning dilo la si pini li tum protest bilo saraphan ta alang ni phan pachidu thot tu busi ni tum chuning ri te kang lo la si la so teng alang ni tum pothai populo la si la so pothai pu pitong nang le ji la so puthak ni tum la si kadu weda chedon de la timung sar bang si padu wek nang busi ni tum chedon sa lo ka wek la si pan si ni lihin pen ke la so puthak alam bang ke ning ji chot lo ka dong dong mukak phong birik lun setimung ahemalong jomkan kan plapla ke paman pon pirthe muni datum kithi ke jang atum aphan jomrong supi jomrong su karlitang atum aphan ke pali dunji aphan pulote karbi ajutang along hako pen kapin chong tekang ateng ilitum karlitang atum aphan jomrong supi jomrong su kaparap dun longji aphan pura jomkan asai angdeng klempon lote karlitang atum jom rabdun long pemipu lasila puson asai angdeng phong birik lun setimung arong along mohen timung ahem along kan plapla chomkan pini jangmi poni phaing kora pli arni pen chomkan ajutang paman ponsi pini rup kihum pangcheng ponlo phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong news angke da hongwad B3 pancheng pit po chumung kan wai kang long la si hongwad B2 po tu tang er ja er lo pu te ke puthot arong nang thon pudak heri thiri van pit po sidak mirang plong po angke puthot adap thu bangke lake thikup kar kok pulo so thikup kar kok bangta injira lo susu pilitum bang thikup kar kok po angke so adap ke ong nu ching kilo don ra pe palo thikup kar Itu la so puthaka la non kithur we o kimia tum hanang lihin pen kopisi pupon la so ajutang puthak alam pachini pon nili non uwi mi tu kan ke pachini kan tungi bangkelahan lo lasi lason tireng wang re ajutang lake karbi ajutang puta cipuda mi ate phar bang karbi ajutang kali lake tireng wang re ajutang re tum pulo karbi ajutang pupu lake kali ta tireng wang re ajutang lason thak si tireng wang re ajutang bang non iprang ki wang ji uwi mi tum sitame lason thake unan kabor iye phanke la non nilitum kebor iya son thosi nangbor idun po pusinon uwi midum phara nili chuning ripon thulo lasi kan pla long bangke ason mungke kompik laso ke kom ere huro bang si uwi midum ta ke soy ke red ka do we le ha ason mung an nang charli dun sonte meji pu sinili hen pe chuning ripon to alang li phan stame chorolo la puson o we kimi tum han klar dak alam na than pon thek pot alang li tum hem la puson
kan plapla la puson ke padopon ilitum la so comokan la putak la silaan sinilam he inton